Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaragrag sa kakunay, tatang. Manulaangan nga aldaw, sumangputan ni nanang agapu ijay Saudi. Uwan anak ko, di ka madanagan. Nang sumangpot ni nanang mo, isurot da kayo Manila, amang sabat kinkwana. Kasta ka di, tatang? Ay, makapasyarak mo't nga rod ijay Makitak mo't laangan ti ibagbagada a Manila. Oo na yun tanak ko. Wen, makitam to. Mala, engka nga rod maturugan anak ko ha. At dapat klase yung inton bigat. Wen, tatang! Good night! Anya? Umadanin ti isa sangput ni Lea ang asawa ni Mario, tata? Wen, dahil tamit tinako na ni Mario. Hindi na minsan anag na dito'y balay. Nagnalaang ditoy? Ibaga na pala sumangputan di asawa na. Ay una yan? Saan mo't aday dyan, ti husto arantana. Inmay lang nakiinom iti dalom. Naggapo nga min iti bangkagda. Kit adayo pa'y mo't iti balay da. Isual dito, iti dimagasan na. Ti kunayo kid day. Imay laang ditoy, tapno umay na iparamag nga agawid ni bakit na. Kunamlan asino a bakasyonista ija abroad. Nasaya ata nagkirkir iti kubita ijay. Angam no napanlang ijay nga agpakudkod tapno makakwarta lang. Awa na. Agyawid iti sabali apulay. Anya, ay unay mo tanda pa nagsasaong solidad. Kaslaman lamom ti paspasama kiti biyag da Mario ang asawa. Takasta ka mo nga agsaw. Amo ka tata. Siyak pa'y mati kunayaw. Ay na, naruam tayo mutan iti kasya yung ugali ni solidad tata. Kaslag sakit no saan amapan makichismis. Sa bagay mo kiti abarok. Agyaman ani solidad. Mayat yal daw ko hindi may dito. Talusan, amangan no. Pinagsasawak na jay ababay. Tata, awan lat maaramid na iti biyag da jay tao. Isokas jay na. Dahil talag parbo iti istorya. Ti pakakumikuman na. Imbes amapan na kumatulungan nila kayo na. Iyabangkag da. Saan man? Talagang birbirok iti kachismis na ter-aramid na. Makasarak tulat talay dyan iti mang tibab iti iwat talukas dyan na. Wanda ta, baybantay lagtan. Istoryaan na tigayat na. Makaam mo tita tao no patsyenda ti bagbagana. Nay, si kamagaya masolidad, naggapuam ngay. Naggapuak man ni Jayanda ising nana. Ngamjak mo na dano ni Jibalayda. Isong maya ko na dito yan yaw. Kasta ka day. Ay, nagbara ti panawan, ngam adda kakit din apo manag na. Adday ta, uminom ka pa'y iti Diyos. Ha? Uminom kakit din, amok amawaw ka. Ay kut, agyaman na ka nana. Ay na talaga amawawak. Ay, nagadayaw ti pinagnak. Apay, anya ko mga minayati mapan mo ibagay jayan da iseng. Importante ka day, tanapan ka. Uray kastoy kabara ti panawan. Saan magkide, nana? Awan lang amin mararamid ko balay. Maburi nga. Isungag sapulak mo't iti kasarsaritak. Nana? Anya! Amuyo, nana. Umadani ka nung matanti isasangput di asawa ni Mario akaarubam eh. Kasta ka day. Ay ka nasaya at ano agawidan. Manu atawon na matan ang nagtrap-trabaho di abroad. Talo atawan na nagpakpakod ko di abroad kunayaw, nana. Anya! Ay, kita man lang agpaiso niya, nana.
Nagabroad laang ni Sandra. Kalaat mo tinabimak nang da. Adaya makasjay, oh. Iso patsak nga agpakpakod-kod ti trabaho na ijabroad. Kan amuyo pa'y nana. Ah, Ni Vladimir nga asawa ni Josefa di Tadaya. Adda ka no nakaskas dao nga inaramid dakin ni Kurse nga asawa ni Luis. Ay na, unay mo't day giant ay nawaw. anya. Sigurado ka kadi iti dayta nga istoryam, Soledad. Wan, iba ka kayaman no sa napudnaw. Ay. Kayo mag... Sigurado mlaang. Tano saan na pudnaw. Mabalinda ka akasuan. Gapo iti dayta nga istoryam. Sana ka mabutang. Gaputa 100% apudno, nana. Anya. Anya, kasta ti imay na imbagbaga kada kayo, nana? Wan, ngam agul uli makaklaang. Ti kunana siguro, ke mamati ak kadagiti ibagbagana. Ngam saan, amok ti ugali ni Soledad. Unay mo ni Soledad. Talagang sakit ya sakit nanday dya. Agsakit no sana makachismis. Ala, bayan nyo lat tabarok. Makasarak tulat taday jay timang tibab itingiwa na. Ay, awan mo tamumi nagbasulan mi kan ko ana. Gamla apay akas jetar aramiden na nga istorya may papan kada kami. Huh? Tila ang sungbat na reyta. Apal na laang. Di nakabaulan nga aramiden. Dagita kabaulan nyo nga aramiden. Iso nga aramiden na may ti amin. Tapno madadaal da kayo. Iti imatang dagiti tattao. Ay, nawaw. Maminsan pa'y nga umay dito balay. Nga umay at chis-chismais. Talaga apag sasawa ko. Nay, nakatugaw ka mulatan dito'y arubayan nyo nga agap apiras iti kuto. Soledad. Ay, wala na. Hawa mo nga min maramid. Ke umay ka nga rodon Mapanta iti balay da Mariaw ag partida kano iti baka ita. Ken adda litsyon si ka. Amok anabayag adi ka nakaraman iti litsyon ka. Ayun! Pudno day tanana. Pudno, ajak nakaramraman iti lechon. Ngam, jak agbibisain na mapan makipangan ijay. Ha? Anya, Madurma na ka mga ni Jay. Kano nagtao di ti pakod ko, ti pakanday ti tao. ay unay kan Soledad. Umay kaki din. Mapangkailatan na. Ura niya taramidan niya, didak maways. Pulaos! Ne, kunak man no dinagasyon ni Soledad, nana. Dinagas ko mo, ngam di na kayat. Apay ngay. Imbis nga iso ti always present no kasto palanit. Awan may. Mabain siguro nga umay Gapo ka dagiti na ilawan nga imbagbagana. Ay, ako. Siguro, anana. Ay nga mala. Bayan yun. Padigwak latan idang agasawa. Una, tasaan laang ni Soledad timangan. Nagalas ti ugali na. Imbagpay nila kay na. Naimbag nga oras mo, kumare. Nay, si Kama Mario, anya tararamidam dito arubayam may. Ay, kwa. Imayak, ta umay ka man padigwan. Urayin kayo nga umay balay. Ngam di kayo mo't imay. So, anang niyaga kiti kaldireta. Imbagla si daan nyo, kumare. Ay, pasensyakan. Ah. Ngamjak awatan day ta si daan nga ipadpadigom. Anda si damay. Kan urawan na luto ka si damay. Jak latawatan day ta. Anya? Saan kami ngamin ngagbibisin iti si daan? Day ta titandaanan nyo ha. Jak lakit di kayat ti makaraman iti nagtaod iti pakod-kod. Ah, anya ka din deta nga, ibagbagam, kumare. Di ka mamagin di mo. Awan kat amomon, may papan iti bagbagak. Ti amom, jak amo taramid ni bakit mo abroad? Ah, awan mo ti dakis nga aramidon ni bakit ko ija abroad. Agtrab-trabaho lang mo ti jay, kumare. Ay na, nasaya at ano agtrabaho, wano nagtrabaho iti nadalos. Saan ka ta napan nagpakpakod-kod? Anya? Salbag day ja, Soledad. Iso lang rudon ti padigwam.
Sakpay ti dakas. Ti ko nang kiti. Apal na day jay. Isukas jay. Ado dagiti bagbaga na may papankin ni bakit ko. Awan mo ti dakas nga aramidan ni bakit ko na. Gamno api akas jay ngagsao. Ay na. Pangaasim ta di mon ipakpakamukin ni bakit mo. Nanyaman ti imbagbaga na day ta sulidad. Dadahil ti ulo na day jay ababay. Di na ammo. Ti tangtang abod na. Puto day ta, tata. Ang mga numakapungtot ni bakit ko. Kataan niya pa iti maaramin na kinisulidad. Agyaman ni kumari sulidad. Nulalaki lang. Ang mga nun nagdiswak. Gapo iti kinachismusa na. Oh, aping hagsang sangit ka anak ko. Agan ano ka na? Agay ayam kami ite kanagiti ka ay ayam ko. Hindi kwan, limabas ni Nana Solidad. Ket? Anya timbaga na. Tapi akas talaon iti panagsangit mo anak. Ada ngamin kadwa na ako, Marina. Hindi kwan, kasto iti imbaga na. Day taman o, jay anak ni Marjorie anapan nagpakpakod ko di jay abroad kunana. Anya? Hindi kwan, katkatawaan dagmatan dagiti kay ayam ko. Isa nagawid akon ha. Talaga pagpungpungtutin na kaya solidad ah. Agtep-tepelak lang arudan. Talaga kayat nan sa ti matutupan na jay ababay. Ay na, no amumlaang solidad. Kasta unay ti pungtot ni Mario King ka. Isu apa nga asem, tadi ka kumama aglablabas iti panagsasaom. Ang mga no saan ang makapagtapal ka, tutupan na ka uray babae ka. Ay nanana, saan na ka mabuta nga makikinarate kin ni Mario no bilang laang? Ha? Lumaban na ka? Iso ka ti kabutang kaon? Anya, Iso akas taon na ti pungtot na kanyak, tapod no ti bagbagak. Iso na lang mo tinaputa kakala ta bimak nang. Gapulata na gabrod ni baka na. Ha? Bimak nang daan. Siguro, adda bumak nang day dyan no. Diyan lay balikasan. ay naapaw. Pangaasem, ta sumardengkan solidad. Ang mga no ada makangagking ka, narigatan. Sana bale, tapod numot nana. Ay na, aglablabesin na talaga na iya solidad. Ay, lusyak lang. Ikakiti pagnakmal na na iya babae. Pagsasawak na iya iti sana malamlamot ti asaw. Nututupak ngamin, masyanak mat. Ay, lusyak. Babae man wano lalaki. Ikaka, iti pagnakmal na. Tapno agnakam. Ha, naitanto ki jag parparbo iti istorya. Ti kumikuman na. Ay, salbaga tao. Bakbakitan nga awan manaknakam na. Adan tulatal daw na lijay. Saan pa nga ita? Dagita si tao nga awan maaramidan da iti biyag. Di pala makasabat iti buhaya iya kalsada. Ta isong ti mga lunon kan kwa na. Salot ti di babae. Lay, si kamagaya Mariaw. Nagapamay. Kasla tamado ka. Kunda ta. May maasan may matunti minom kada pare waklit. Nagustuhan mi ti pulutan. Ay, anyaya ti impapulutan ni waklit kada kayo. Yaman naala ti apanda. Iso mapanak tumamat agipakat ti apan iyaigit ti karayan. Iwaras ko. Uray di tambak ti taltalon mi. Kanuray di bangkag. Nagganas ngayon Mario. Kawa na. No kayat mo. Duwata mapan mangipakat iti apan. Tapno ado ti mapakatan ta. Tay kunada nga rudang. The more, the merrier. Ay gan. Adalat takin ka. Umay ganto di balay. Inton bigat. Apag iso mo sa wanakton. Ituloy ko pahingamente uminom gat. Agarami dak iti apan no bigat.
Da kayo magayam, Mariaw. Anya day tar aramidin yaw. Kasla itay kayo upay dita. Ay, kwa. Apan da ito, nana. Padasan may man, timapan agipakat. Ay kauna. Ado mo dagi jay na ap-apan ang dawaklay. Sigurado, nana. No kasano ka ado dyan na silwanda. Isumod ka ado ti masilwan mi. Saan ka di, tata? Ay, kauwan abarok. Kailangan silwanda amin ay. Nay, bigbigat pa lang nga madaka, solidad. Wen man nana, di magasak lang. Mapana man di tayan daising. Barang madanon ko dita balayda. Apay, anya ayati mapan mo ibagata uray la masapa ka amapan. Aw magkiday, pasyarak laeng. Nabayag nga minadikam nagmaritis ka. Kan iso di magasak. Taumaya mambit makiinom iti danumyaw. Mawawak nga minana. Nagadayo mo nga min di pinagnak. Anya, ala umunag ka. Inka uminaw. Tapno ada pamigsam, asumanao, inton agkita kayo kiniseng. Ni nana mat. Ay, pudno ti ibagbagak, solidad. Ngimsakbay asumanao kanto inton madamdama. Agina nakapay apagbiitwan. Amangan nga men no agsakit day tangiwat mo. Ay, sapay la ko matamadanon ko ni ising. Kaili ko mata na kain ni istorya ka. Ay. Alam ka! Anay ko tigiwat ka! Anay tublakak matan ka! Nagdakkel nga pan tinabaddaga ka! Yan na, nagsakit tingiwat ko. Anay tamay tiba to. Sino ito kinapan iti na ita? Sika ka din dayta, solidad. Apa nga akas tatalangam. Di nakman katawaan si Mario. Siguro. Si Katyakin na panitiday dyan niya. Diyan na dyan titambak. Wain. No, asyak tinang ipakat iti apan ni Jay. Ngam saan kumot siguron abasol. No sika tinapanan. Ngam addamat sa bahala adalan. Ngam apay adita ka pa'y lang anag na. Anya nga ita, sikamot lang tinapanan. Daytan ti karmam. Tangay awan mo't makaiturod amang tibabgen ka. Daytan apan ko tinang tibabgen ka. Aniya? Nailasat ko ti stroke. Ngam matayak sa mitin. Gapo iti ulak kuking ka, solidad. Unay kay matanana. Kunaklakit din no da kayo timang isakit kanyak. Ngam katawaan dakmat gayam. Ay na, umunag ka, solidad. Taing ka agsarmeng. Kita day talagam. Imbag pa'y dagiti agtatakaw. Tamalasin ti ruprupa da. Ngam sika, di ka matin malasin. Agim bagak lang Agsaga na day dyan Mario. Basol na ti amin. No ape akas ti tinapasama kanyak. Ay na, di kan agibalas, solidad. Panunutam laangan, nga amangan no napasamak lang day taking ka tapno pagnakmam. Anyat kaya ti asawan nana. Ay na, day tatikong kunaking ka. Islow ka no maipapan iti kakastoy abanag. Ngam no chismais, alisto ka. Ti kayat ko asawan. Sarde nga mo, di ta pa nag-chis-chismis mo. Kita aman, sikan tinapanan. Impag ata nadagsing ka. Tano saan na itayap kan. Agyamang ka ta nagdakkel ka tao. Isaw apag nakmam daytan. Agbalbaliw kan, solidad. Ay nawaw! Di ka agparbo iti istoryam, tapno di da kasilwan dagiti mapasaktam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.